ڕێکەفتنە سیاسی di navbera Yeketî Niştimanî Kurdistan û bi zava goranda di vî demî de hêviyeke hera mezin bû ya Xwedê Jêrazî Mam Celal û Kaknoşîran Mistefa bi cihê hêt. Ev rêkeftin bûye cihê dilxweşiya zorbeya xelkê Kurdistanê bi taybet xelkê devera şêxan û kadrên Yeketî Niştimanî Kurdistan ji bilê pîrozbahiyê bihêvîne ku ev rêkeftin bi te rêkeftina aştî û guherîneke baş li Kurdistanê bihête kirin ku di xizmeta xelkê Kurdistanê dabit. ئەف ڕێکەفتنە دێ بتە وەک ئەم قارین بێژین وەک پاڵپشتێک بۆ پێشکەفتنێ هەڵبژاردنێت داهاتیدا یان ئەم شێن بێژین ژمارەکە باشتر کورسیا دەستخۆ بینن پێکڤە. بێگومان ئەم پر ji dil û can pîrozbahiya vê rêkeftinê dikeyn ew jî ewa hatiye îmzakirin di navbera me wekû Yeketî Niştimanî Kurdistan û bi zotnaway goran destxweşiyê li wan dikeyn. Ev e jî belgeyeka geleka mezin e û nîşaneka geleka mezin e bo xelkê me yê Kurdistanê ku Yeketî Niştimanî Kurdistan zor bi giringî herdem xemxorê yêkrêziya Kurdî bûye û piştevanê xelkê xwe yê Kurdistanê dibûye em pir ji dil û can pîrozbahiya vê rêkeftinê dikeyn. ئیمزاکردنا ڕێکەفتنا سیاسی di navbera Yeketî Niştimanî Kurdistan û bi zava goran de projeka dîrokî dihête diyarkirin û dîsan encamên baş dê hebin di hilbijartinên bihêt de. و بەڵانزی هێز دێتە گۆڕینەکە بە جددی کار بکەن بە تاکید لەو زروفە پێویستە کوردستان ئەم زروفە بەڵانزی هێز بێتە گۆڕین لەبەر ئەوەی هەرێمی کوردستان لە مەترسیدایە و لەگەڵ بەغدا دەبی ڕێککەون و ئەو دەوڵەتانەی دەوروبەر دانەوێت کوردستان ئەو هەرێمەی تێک بدەن دەبی کورد هەموو یەک بن و یەک دەست بن. پیرۆزبایی و دەستخۆشی لە هەڤاڵان و برادەرانی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و گۆڕان دەکەم کە ئەو ڕێکەوتنەوە ئیمزا کرد. بە تایبەتی ئەو ڕێکەوتنەیە ئەنجامی زۆر باشی دەبیتن تایبەتی بۆ دەڤەری جێناکۆک بڕیا هەموو حزب و لایەنەکانی دیش بەهاتانە ناو ئەو ڕێکەوتنە ئەو هاوپەیمانیە بۆ ئەوەی کورد سەنگ و قورسایی بەهێز بیتن. Yeketî Niştimanî Kurdistan herdem kar kiriye û berevanî îş êkrêziya mala Kurdî kiriye. Lewra îro rêkeftina di navbera Yeketî Niştimanî Kurdistan û goran de bûye cî dilxweşiya xelkê devera şêxan û taybet jî kadir û endamên Yeketî Niştimanî Kurdistan. Lewra daxwaz dikin ku ev rêkeftina siyasî rêkeftinek be ji bo xizmetkirina gel û welat. Ekrem Derviş, Dezgehê Mîdyayê Badînan, Şêxan.